Sawubona Khunjuliwe, ngiyathemba sewuke weva nganathi isihlahla lekuthiwa kufuna mawusihlanyela ukhohlwe. Iminyaka lesihlanu sisuke sikhula, kepha hhayi esweni, sisuke sikhula emfihlakalweni ngaphansi kwemhlabathi. Tithi tonke letinye tikhula ngetulu kwemhlabathi, sona sibe sikhula ngaphansi kwemhlabathi. Kepha etinyangeni letisithupha emva kwale minyaka lesihlanu sibe sesikhula kakhulu kulokunye sengce letinye tihlahla lebe setikhulile embi kwaso. Ongokhunjuliwe, bekungenteka kungabonakali longiko, kepha noma kanjani lokhu bekusolo kukhula kwenteke emfihlakalweni kutawubonakala. Nasi ngwaselusuku sakavuka uhle, asisithole encwadzini yemaHebheru sahluko 7 verse 18 na-19. Umyalo wekucala sewubekwe eceleni ngenxa yebuthakathaka bawo nekungabi nelusito kwawo, ngobe umthetho awuphelelisi lutho, kodwa sesinikwe lithemba lelisha nalelingcono lesingasondzela ngalo kuNkulunkulu. Kusho ukuthi ngaleli themba leli kuyasondzeleka kuNkulunkulu, ngaleli themba lelisha kuyafikeka kuNkulunkulu. Umyalo wekucala livi leNkosi lithi sewubekwe eceleni. Kunemiyalo ngingabekisa lebewuletha umhlatshelo sive saka-Israyeli, bekumele sente umhlatshelo wekubulala, sishise noma sacrifice ngemvu njalo ebusuku, ibhunye intuthu ubusuku bonke, bese ekuseni bapristi basusa umlotha, baphindze bashise lenye lensha. Bekungasetshendelwe emlotheni lomdzala. Lokhu kusho ukuthi tintfo lotente itolo betita itolo sale ucala kabusha lamuhla ngoba lusuku lolusha. Nkulunkulu noma lo myalo bewukhokhwe nguye, bantu bekumele bavuke njalo ngesikhathi lesitsite ekuseni nasentsambama babase bende lowo mhlatshelo ngesikhathi lesitsite. Kepha lowo myalo wekwenta tintfo at a certain time, lithi livi leNkosi sewubekwe eceleni, ngoba bewungamfikisi umuntfu la kumele efike khona. Uma ngabe usebenzisa into leseyibekwe eceleni, noma ungayisebenzisa kanengi, noma ungayisebenzisa ufake amandla akho onke, ngeke ikufikise la uyakhona. Uma ngingabekisa nje imali lenzala yabo 1960 ayisasebenzi lamuhla, noma ungaba nayo ibe yinengi kanganani, ngeke ikusebentele ngoba iyinengi. Noma ungabuyela esitolo emahlandla ngemahlandla uzame kuyawuthenga ngayo, yebo imali, kepha seyibekwe eceleni. Nasekukholweni kunetintfo lesetibekwe eceleni. Asiseti ngemandla ethu, sita ngemandla amwalo ingcwele. Asisalungisiswa yimithandazo yethu, sesilungisiswa ngekuba kuKristu. Asisalungisiswa kuthi sente tinto letikahle kanengi kuze sitewubusiswa, sesibusiswa ngoba sikuKristu. Mawubona tinto tingalungi
ubobe sewuyabuka kulokunye ukuthi engabe angisebenzisi yini intfo leseyabekwe eceleni kuthi ngeke isasebenta. Amen.